May mga oras yumanan gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik kabsat LV san na pudno na gantintay patangatang ang mga ganyo drama ita. Nga makablawa man pa ni Victor Mercolio dita Riyadh, Saudi Arabia at taga Jacinto Victoria Tarlac. Ni Mayan Jaravata dita Northern Cotabato. Joji Cruz dita Singapore at taga Pangasinan. Kasimanti ko na ni kabsat LV. Dear manang biyanang, nasapa ka na ulila isa pimanawak iti lugar mi, tap nagsapul iti trabaho iti syudad. Ada ka trabahwak kat nagbalin mata nagayem ko, kan kadwak pa iti boarding house ko. May papan kada kami iti gayem ko ti pagtarayan to'y kapadasak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysa. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack mo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ng awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ika, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, as ano nga rodan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay! Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ka ni Philip? Hey, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat inaklon mon. Saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dayjay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amuno, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Pagturugang nga rod. Iti boarding house jay kadit ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijata nagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayag to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang, kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang dyan baka no makita jay bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakita ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, ikwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon manen, nana. Single mo't tong tigayom ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. No dadto ba, agsisinukat pa iti umayen yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawanti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay, narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya man LV. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng landlady dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, yan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't iti dayta bakit? Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa iti boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom, ken asideg pa'y ti pagtrabahuan ta. Sa bagay mat kiti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kumusta mo't ti date yo? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang iti kinan medyo boarding house na. Ay,
Ay ka, maturog ka mo nga rudin Madlaw puyat ka. Kaya dapat trabaho tayo ton rabi Unyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Ang kumana mo. Ay, mabitlaang. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko na ti kasasaad mo. Nung babali nakatagawid ako mapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Iso ti ibagakin ko na. Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa, ta kasaritak ni boss, wan. No, kasta. Masikog ka, LV? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yun nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang nakanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahaan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kasto nga kasasad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, LV. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan ang makadlawak. Ha? Masikog kayo ka di itigayam mo. Nana. Ibagam tipod no kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain kadagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Uwan nana. Ay na. Dahitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayo. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi diya nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi diya nga tattao. Awatan milatan adi kasto nga gasgasat me. Ay, nagrigatan ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta. Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsin na trabaho, kapilitan nga ramidon ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Aywan, awan ng tiplano nga agawid ijay lugaryo. Diyak kayatan tagsubli ijay. Tawam mo lasang putak ijay. Taam mo ta broken family kami. Kahit si kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro ang kastoy tinagbanagan ta. No siya kakat, hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, gusto ka. Narigat nagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta, iso nga agtulagta niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manan iti irresponsable.
Di bali takanayon mo't nga agkad kadwata. Uwan hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kiti tinola, nako. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yun. Uwan nana. Uray ni LV, nakaturog pa'y tayo napuyat idirabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada ak laeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asong batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayom ko. Uray natangkan ti ulo mi adwa kat di na kang pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Nana, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjang nga inuman. Awan mangkita kayo laengan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Awan no saan ipadas yung ti ag online selling. At least makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din, pren. Anya, kaano pa'y? Apay nga mo yung bagbaga nga dagayaman. Agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Kunak, naglaw mo? Unay kamatan? Di ba, nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan tamat ti agbyag nga ura awan lalaki. Kasanon ngay? Ang mga nuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay kanun gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob ang mangikalay sa kanya. Unay matan? Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duran nak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod, nana. Agsingsingput ka na, ha? O nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka. Uwan, nana. Kan agyaman nakadagiti tulong yung akada kami. Kabayatan ti kaadami ditoy. Nawanan yaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Uwan, nana. Di kay madanagan. Nini ngay LV. Anyamot nga iti plano na. Agnaadalat ta ditoy taawan mo't daduma apapananda, nana. Kinapudno na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi ngamin idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayam mo, John. Di mo kumagurguraan jay gayam mo, nako. Asino matehan nga gumura ngay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumat ti lalaki para ken ka. Ay, wan gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubraak. No, sige. Siyak ti makaamo iti anak mo. Ket say-saya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko?
Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manan. Ay na, hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tidi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Uwan ni tidi. So kay may iti inuman nga pag-ububraak. Agpapaaramakan niya nang hanakit din nga panpansinan. Han nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyo man na imbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat addan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanya. Diyak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Diya kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, tidi. Wen, iti boarding house ko langan. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy ti pulutan. Agtik sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wala, orayag ti text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Diyato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga buti. Nagadon. Kat kunak manumay dagi jay kagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di na matriply ang titext ko. No, handang umay di duwa talangan nga agsyat niya. Ay ka wala. Apay ka apaw eh. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron, irwar mo taro, gian takit din ti agsyat. Panguro-urayan ta kadagi jay kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wala na ta, nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pa'y dayjay alalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No, agbong at napasamak itinagbaatan, hindi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanya, ano agsikugak. Ta ipakitak man ka ni Juna, nga hanlang nga iso nati ikasarda. Uray siyak mat, Hindi. Palagipan ka manen LV. Noan niya man tinagkamaliam idi, di mon ulitin. Kasano, no itarayan da ka manen. Narigati mailawan manen, balasag ko. Teddy, ati bagak kanyam. Anya data. Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, LV. Di nakangawin iti kasta. Hanak nga ang angaw. Ibagbagak tagpaiso. Noang ka nga mamati, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti dahi di arabi. Tagpada ta na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga ikalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atomboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, LV. Apayad da ka di parikot mo, LV. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo. Abay, anit na pasama kaya. Talaga nga awan namakit tinadya nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. Nakasta, masikog ka manan. Uwan nga ron, nana. In black nakpayan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka.
Kaasi ka man nga roden, balasang ko. Awan ka diti trabaho ita, Elvie? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisang makam. Ay, jakman amo no apay nga kasto tigas at kanyak. Ish, Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may samanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumatlaang tinakakaasi iti udi na. no dim nga kumakanya yung idi. Talaga ang maudi ti babawi. Agam manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit di. Dumteng tulat at lalaki ang maikari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang. Umayak lang makiis-istoryakin ka. Ha? Hindi pa makitkita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansin ay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobya ka. Ha? Mabalin ka day, di makisiningid kan ka adeng. Akat. Uwan mabalin lata, manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarungkaran na kadayjaya selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kid di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, idi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga ay, amang ano ni Selmo gaya, mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka. Uy, kumporme matantetitad mo kanyak. Gapo, napatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan pa rikaw. Maklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Noon Kasta mo no ay ayatem timay sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklunan nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, aklunan na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, hagyawan nak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilvay. Promise ko na itakin ka. Hello everyone! Kadagiti sana makamamusyak ni Jenna Almoite mga kakamakas man ng biyanang. Kentakin kukwa kan original uploader iti biyag ti tao at drama. Amang kapkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay ti drama makablaaw ang mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Nicole Cabulos, Christine Jane Imasa, ken Leonida Bagala. Kastimanti ko na ni Kabsat Pausta. Dear manang biyanang, ada asawa ka na laingag bulod, no ada makurso na daan na buludan na. No ati pa kiti kasta nga raramidan na apaan nakmat,
isungawan maramida. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Napintas mo to'y balayo Basit balay. Hanggang napintas ti tsura na. Asinaw ti nang design dito'y ngay. Saklatan atatan. Amo madgayam tag design iti balay. Kastimot abalay ter aramirin na kita'y veterano karpintiraw. Natultulan ko lang ng itatatang. Mabuy-buyak. Nay, nagpintas mo tayo na ita puraw apala nakapasanggir dita. Palayo na ita. Unta tang, nanta buludak mampay. Ada pala aki di balay. Natukol nga mentay palamay. Sige lang tatang. Awan mutkit din ati pangusarak kita. Alaan nyo lang. Pausta ba kahit? Madlaw may tanasingpot jay manugang ta. Asinaw ang manugang ta. Jay kabarbaro ang manugang ta. Jay asawa ni Lina. Madlaw mo't ngamin ang nasingpot ni Frido. Damo pa'y lapan nakakita kun ko kat nadlaw kun ang nasingpot. Tanarispeto. Wan nga ron Sana kasi jay daan ang manugang ka. Anya adaan asasawang ba? Katwan may daanin ata na bayagan ang manugang ta jay. Nakaimimot pa'y da jay babae. Manipon nagbali na manugang ta jay. Awan pa'y uray may sana bulod ko kinkwana. Ni Predo kat saan ang naimaut. Apay, anyaman ti binulod mo. Di ka lagbain ngagbulod-bulod. Ay kat manugang tamay. Awan matsabsabalay. Pagbainak kumangay. Uray pay, basta kababain. Urayon pa'y mat medyo bumayag basit ti panagdenada iti anak ta sa kaagbulod-bulod. Ay na, kanon to pa ngay. Itantan ko pa ilaan kat lakaya kaon. Inton na taya kaon, di dya kaon makabulaod. Bagbaga am jay amam Lina, tanay, rinugyan nan abinuludan jay asawam. Ha? Anyat kayat yung asawan nanang? Binulod na ngamin tay napintas apalayaw. Ang mga nudi namanin isubli tay jay. Katbay anyo ano din ang isubli? At dapay matay may sa apalami. Duwati palami, nanang. Agruam day jay nga amayaw. Ibagam ijay asawam. Kasaan nga amin abuludan ti amayo kat itad na. Ibagam ti ugali jay ama manakaw. Sapay no saan ama pagbigyan kat sumabali ti ugali na. Aw-awatin nyo latan, nanang. Gagangay siguro ti lumakayan. Ay na, ubing kayo pa'y laide. Talaga akas jayan ti ugali jay amayaw. Tila mabulbulod na. Inton kwan, dinan isublay. Tagikwaan nan ti buludan na. Isu nga ibagam ijay asawam ti bilin ko, anak ko. Apay, ayan na jay dakkel nga plangga na nga binulod yu idi, tatang. Diyan anak yung asawak tinang bulod kanya yo. Planggana nga. Kat no nabayagan nga sublik day jay. Awan to pa insub-subliw. Dahil tang amin ti madi kanya yung agbulod kayo, ngamahan yung amo nga isubli. Han nga gaputan na sing padya anak yu kat bulbulodan yu mat aminan nga mabulod kanya na. Imot kakit di amanugang Sana kas ija asawa ni Lina. Naparabaw kan nasingpad. Adula amin data nga ibagbagayo. No kaya yung aot-otoan jay barbaro nga manugang yo, haan kanya. May alis yu ayat alipuspus ko. Haan nga pulos? Suapang kakit di amanugang. Napaklan ka lang harudan nga imaut. Awan pa'y respetaw. Kasano ko mga respetuan di kasta nga ugali yung ay. Awan matgamin babain yu. Agbubulod kayo nga katugangan. Nakatumpong kay ti katapat mo Nagbastaw si pa nagsasaw na dyan manugang mau. Sinaan la ko mga aminin nilang daw nga anak ta. Kasano asinaan na, kat lab na di asawa na. Kan adamot ngamin punto ni Perla amanugang ta. Agpay sumot ngamin, ano adda buludam, di mo am ngay sublay. Adaya, awan binulbulod ko kadakwada. Agkabaw sa ngaminan na dya Perla. Ang mga nalipatan na latin ang ikabilan na iti planggana da. Ay, nalaeng agpabasol na dya babae. Agpaili Lina anak kao. Agpawit ka.
Ayun man tatang, tani, adar aramida. Kani awan masidan, agpawitak man iti 2 kilo a karnet baka. Sige, igmang ti paggatang ka ta mapanakaon. Idagas kaon to impagatang ni Lina, Pridaw. 2 kilo a karnet manok. Ha? Sige. Agyaman kami, tatang. Nay, nagpintas mo't ta sandumon, Pridaw. Naggatangam dita. Ay, ginatang ko na ito. Idinapan kami di bagyo, tatang. Awan na yun nan. Ha? Duwati kastoy ko. Kaya tiyo aya. Oray buludag abaraw. Isublik tumatlaang. Itad kun ka na kayo na dyan, tatang. Mabitlang tayo nakalaan. Ay, umunag kayo pa ya. Apay a karnet manok ti ginatang na. Kat karnet baka mat di impagatang kulakay. Ha? Kasta aya. Amangan nalipatan na. Sige, tamapanak man ijay balayda. Inakdamagan. Amangan no na isukat na ti ginatang na. Nay, kat husto mo't jay ginatang kaw, anak kaw. 2 kilo a karnet manok. Ala, karnet baka ti impagatang ko tatang. Saan amano? Ay na, di mo ipapilit, Lina. Karnet manok, jay pagatang mau. Di nakman alilawan. Ala, naglawag mo't di imbagak a karnet baka tatang. Basta manok. Manok, Lina. Imposible yan natuloy nga kat sa anak mo't atulan. Kat, tay sukli nga rod ni Lina ngay. Itad mo na. Na, kasano nga nasukli na kat eksakto di inted na akwarta. Inabunwak pa nga rod ti 20 pesos ta kurang. Sobra di inted ko tatang. Apay ay nga ipilit mo. Apay, awan pa nagtalik mo kanyak nga ma'am. Di ka agungat Ibagbagalaang mo ni Nagalas ti ugali yung agina. Pagbalinundak pa yun akusait. Saan ko nga ugali ti kasta? Nagalaam dita sandom. Napintasan niya ba kahit? Barbaron samang. Why, ta na minsan lakan nung inosar ni Prido amanugang ta. Ginawat ka kat inted na mo't adagos kanyak. Anya, ay nasaan ka lang agbubulod? Agdadawat ka pa'y karyo. Nagpintas ti sandok na Sa nga ribo ka no ti preso na dahito ta dinamag ka. Kuka ka no dahito yan bakit? Di ka laagbaing. Apal mo na dahita. Tadi mo may turad ti dumawat. Ay, mabainak lang agdawat-dawat dita. Ay, awan ano agbain-bain ka. Anyat maghanap mo nga agbain-bain. Apay, pada ka ngawan babain na. Napuskol tarupang. Umapal ka laay. Tadi mo nga min madawatan di may sa manugang mao. Iswa pa nga manugang mao. Oray awan usara. Basta sa anak nga agdadawat akasken ka. Ay sus, hang kayo nga agpaw-pawit ka ni tatang nukas di nga mapan ijay ihli, abirat. Sa oran na kayo day jay. Kusit da nga katugangan ta. Ha? Agasam ngay. Nagpaw-itak idi iti bangos. Ta ipilit na nga nga agpaw-itak kano. Ta di magas ijay balay. Iso nga nagpaw-itak iti 2 nga kilo nga bangos. Nga medisimang pat. Nalas nga tilapia ti ginatang na. Jepe mat saglala ka nga tilapia ti ginatang na. Ipilit na pa'y mat nga tilapia ti impagatang ko nga urayhaan mat. Anya? Iso nga manipod idin, hanakon nga nagpapawit kanyanan. Wanda dya nga katugangan ta. Kusit day jay. Ala, awatan tayo latan tikas di agalad na, abirat. Abangan no pasit lati panaglakay ng tikas jay. Ay, han! Tamanipod idi, han pa'y nga lakay katkas jayan te ugali na. Han yung gamin nga kanunungan tikas jay nga aramid na taagruam. Pampanunuyan yung matgamin. Nasingpot kayo unay. Ha? Ay, awan na, agruam day jay. Alis-alis na talipuspos yung ano kasta. Iso nga tubngaran, wano kontraan nyo tikas jay nga aramidan na. Maditikas jay, abirat. Frida baraw, di mo usaran tayo motorsiklom ita. Saan tatang? Masadutak arumarta nagpudot. Mabali na pulod ay. Inak ko mamakimitay iti senyor.
Pagluganan mi kaninanang yaw. Ha? Ay, katuwa na. Alam nyo latang tatang. Uray, tajak pa'y matusarin. Pausta ba kay? Umay kalumugan na yung tama pantan makimitay. Ay, manjak. Mabutungak. San kamot nga expert nga motor. Inton ko na disgrasya ta. Lagla ka. Sanaya ka ang motor. Basta kumput ka kaday. Umunakan, ta sumarunoak. Ang tricycle laklaangong. Baka mo ka. Paggastusan matiyamaw. Iso nga raw na binulod ko to'y motor ni Frida o tapno libre ti pamasahe ka. Basta ang tricycle lak. Mabutungak nga agangkas iti saan nga expert nga agmaneho. Sige, mapanak nga rodan. Ha? Karyaw! Ay, anyat ar-aramidem aya. Indong parmumeten di tapadir ta motorsiklo. Awan samat prino na. Timayabmutan. Nakaw. Ala ka! Nadadaulan ti sango ti motor. Nakaw, tulungan na. Bakit? Ikatam tinay pandag kanya ka motor darasam. Mabit laang ta mga yabak iti kaduak. Tanadagsan ti motor. Kumusta ni Tatang Lina? Nasaya at matan lakay. Nablo ka no ti kanawan asaka na. Kun addagasgas na. Ngam impailot dan. Kunak ano expert ni Tatang agmotor? Saan mo't gayam? Unay mat ngaminan ni tatang. Kasanungay. Pabayadan ta ka di ti damage ti motor. Saanan ta kaasidamat? Siyaklatan ti manggastos iti dayjay. Mababainak kan lakay. Paspasensya amla kumanggay amak ang. Wen, danag mo na aya. Bayam tabagbaga akto ni tatang. Tapno saan at tila bulbuluden na. Kano agbulod tumanen kan ka. Di mon pabuludan. Mabainak mo't ngarod ka ni Tatang, bakit? Basta di mon pabuludan. Nang runa no dagita luglugan, Fredo. Pangaasi. Intay makiriyon yon ijay lugar da kabagis tama nung karyaw. Kaano ay ateriyon niyaon? Into no may alawas. Ag-commute tayo nga tawa malugan tayo. Ay, masadutak amapan nag-commute tayo. At ako mausaran tayo alugan Tauray siya tiyag manehaw. Kawang mga rudlugan tayo. No kaya mabulodam tayo lugan ti manugang mo ni Pridaw. Ay, boy. Nasingput na dyan manugang kaw. Sigurado apabuludan nak na dyan. Sumurot kayo ang makiriyan yun kada tatang, nanang? Huh? Saan? Masadutak. Nagsuswapang metla dagijay kakabagyan ni Tatang yo. Ala ni nanang. Katagpay sumot. Gaputa nagbabak nang da. Kunametlan no asino dan anag nga ngato at tao. Nagbaba ti pagkitkitaan da kada tao. Di da pa'y kat kasasao ti tao Dagitay lapada da abak nang ti kasasao da. Ala saan mat akapilitan amapan kayo? Mapan ati mayat. Saan mat ti saan? Da kayo nga'y, mapan kayo aya. Saan nanang? Masadutak. Pasensya kayong Tatang. Ure kayat kayo pabuludan ngam saan mo't akayat ni Lina nga anak yo. Kan may sa awan lisensyayo apang 4 wheels Tatang. Sa nabala ita ininayadag kag manehaw baraw. Uray inayadan nyo tatang. Talaga asaan mi nga ipabulod. Abay nga, yakas na kayo matay. Saan kayo madasigod nga imaw? Tatang, saan amabalin nga agmaneho kayo iti 4 wheels? Tapang 2 wheels laeng, di lisensyayo. No di yung kayat nga ipabulaw, saan laang? Na kayo lang ay at dalugan na. Adaw, ti mabulod dita. Ala ni tatang. Di kay kumamasasair, Tatang. Nan, pabuludan lakman nga raw diti pantalaon. Kamisita, kin sapatos mo, Pridaw. Tay napintas Ala ni tatang. O sige, Tatang. Pabuludan kayo. Abangam aparay. San ko alugan tay ta? Lugan tay sa nga ilimay. Asinaw sa nga iliyaw, paray. Tay gayim ti anak ko, paray. Taga Manilan sa kanunay jay. At nga min na pananda. Iso nga awan da dito'y balay.
talo aldaw da iti napananda. Kaya't nangatang ay pabulaw. Ay, jak ibagbaga aparay. Basta abangam latan iti oray sa nga ribulaag. Ha? Agpaisaw, paray? Uy, paray. Basta di ba ibagbaga iti anak ko abinulod mo Ay, wala paray, promise. Nagwapo pa'y mo na talugan. Nagporma. Ay, wala Oray saan ka agwapo no imanehong laita. Gumwapo ka. Ay, alaman nga rin paray. Buludak inton bigat. Basta'y sublimadagos Tapno saan da amaamuan ngayong pabulod ko tilugan. Ay, wala paray. Isublik ba't lang ti malam na? Ang, ada ay lisensyam para iti 4 wheels. Ay, kada Dua pa iti pakitakin ka lisensyak no kayat mau. Tay daan kan tay baraw paray. Hello, Karyo. Ayan yun. Tapos na ba kahit natiliwak? Apay. Sigun ka na iti pulis. Karnap ka na, tay binulod ko alugan. Anya? Ikanay, pagpabasulan dakmet tay nakarnapan ka na. Kan pangmotor na ang tay lisensyak. Anya? Ay nadaytan ibagbagakan ka. Ay, tulungan na bakit. Umay ka dito presentaw, itamat laang. Ikuyog mo na para iskaw. Kantay gayong ti anak ng aking lugan itim pagpulod na. Ay, nagar-aramid ka alaklakayan. Makapa-stress ka talaga. Kasanungay, Mare. Sapay awanan di gayam ti anak ko. Nagpukawan. Anya? Kat kasano nga rutan? Si ka nga rod ati kuyugak amapan iti ayan ni Karyo, paray. Ay, awan amok nita. San ko matalugan na jay? Una, ngam si ka tinang ipabulod kini Karyo, paray. Pinaabangan pa'y nga rod iti sangaribo ka no kuna nila kay ikaw. Ha? Ay, pasensya, Mare. Jak sumurat. Saan ko matalugan na jay? Jayakin lugan ati ikuyog mo. Nang jakmet nga ron amot ayan nan. Oray ti anak ko, di na amot ayan nan, tadi na kano makuntak. Anya? Ay na, mangipasubo mo't dayjay agayam ti anak mo, paray. Basol mo't lang ni Karyo Pinilit nakmet ngamin. Kat imbagak lang aruda na saan ko alugan na jay. Ang impilit na mo't natangami na binulod. Tulungan na anak ko. Anyangit aramitak. Mabalod akong butay. Di kay madanagan. Taas asikasuwanan ti abogado tayo ti amin. Ada abogado tayo. Kat kapilitan ang mga tayo Takasapulan tayo kat nga ron. Kaya ti mabalod anak ko. Isa tulungan na ko ba? Mare, o na napinta sa damag nga umay ko ibaga. Ha? Anya day ta, paray. Nakitinulong ti anak ko anang sapol iti gayem na. Ket natiliwag ti puno akarnaper. Ay na, agyamanak. Naimbaglakit din. Ay, agyaman kunak no mabalod akaw ni tiyag nanayaw. Pag nakmam day ta napasamakan ka, Karyo. Day ta kinalaing mo nga agbulod tinangirubukon ka. Wan nga ron ba kay? Ay, babawi ka ng bulod iti dayayan. Mangilawlawan. Anya tinaadaw mo nga adal iti day ta napasamakan ka. Kilatisag taon ti buludag. Basta pula sigurado ka na imbag no legit mo't lang. Kilatisan nga. Adda pa'y la planom nga agbulod iti kumkumpurmay, Di ka pa'y la nadidigra. Hala ba kahit saanay? Diya ako nagbulaw iti uray anya. Promise. Rumbang lang. Tano di kagnakam, makaambukan iti biyag mo. Saan da kan atultulungan no natangken ti ulom. Uwin ba kahit saan na pulaos? Agkari ka, Karyo, karim, adi kan agbulod iti uray anya. Uray kabasitan abanag,
Dimon buludan, nga ultimo dagom, wano lanlan sa dita, di kan bumulod, nawatam. Ha? Ewan bakit? Promise. Hello na yung bag nga oras yu amin, mangrugi manan ti panagtutudo gagayam, kat kasapulan tayo ti anad tanagalis ti dalan. Gandi tayo lipatan ti mangitugot, kadagiti payong tayo, tunggal rumwar tayo, tapno di tayo matuduan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanik Kabsat Matilda, san napuno nagan tintay patangata ngay drama ita. Nga makablawa mampay da Agnes Gregoria Abad, Jovelyn Kimayong, Jonah Marie Dita San Nicolas Ilocos Norte, kay Miller Humake Dayaw. Kasimanti ko na ni Kabsat Matilda. Dirma ng biyanang, may saa ka relihiyosa, kat numabalin diyak kayat nga dagbasol kada kami iti pamilya. Iso nga amin na makita kabidot iti pada katao, dilawag. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay na, awan maran, impakat naman ti kinasarampitingdan. Wah! Anyaman tinasagap mo at chismisan, Matilda. Ha? Ni Feli anak ka? Masikog ka na. Anya? Ay kat adan samot nobyo na. Agkasar dan samot tag. Anya nga agkasar. Kaano awan kwarta di lalaki apang ikasar na ka ni Feli. Iso nga aglib-in da kanulatan. Boo! Agbasbasol na lang itikas dyan nga raramidon da. Ay kat anyat mabalin nga ay no talaga nga awan kwartada. Una, ngambasol ti aglib-in asaan ang nagkasar. Sarampiting tumo na jay aka-anakak. Minansa. Takas jay ti inana idibalasang pay. Tila pakirirelasyonan na iday. Alay takamanan. Agsasangamanan ti bagbakam. Kagpay suba. Imposible ani kabagis ko kaawan pulime agarang ganjang. Bala. Sa nabalay ta adamot mangitak na riti sikong na. Uray pay. Basta maditikas jay nga aramidon da. Basol tikas jay. Nakarubwat kayon, ante. Mabantayon. Nay, nagsapa ka mo, tay. Malala, sumrek ka pa'y silya. Tanay, jak pa'y nakapagpulbos. Ay, nagbayag kayo mat nga grub-rubwat. Aldawan. Mabiit laangan. Agpulbusak laang. Mapantan ka anakan. Ne, je bibliayo hanyo nga liplipatan. Aday jay bagkon. Mabalin aya mo ajak alaan day jay. Kaimportante day jay iti papananta. Mayat nga rod no kasta, ante. Dinanang mo ngay. Apay, saan nga umay? Ada ka numat aramidon na. Ho, kas jay la kanayon jay inam. Tunggal adda Bible study, adda pambarna. Makamumutin numapanto ijay impyerno. Uwan kanayon kumatlang nga palagi pan isuda. Pati netatang kandag jay kakabsat ko. Kanayon ko isuda nga kaskasabaan ngam kaslawan mo ti dengdeng ganda. Oh, baybayamon ano di da kadenggan. Tao ray ni Uncle mo. Di nak ipang pangag dayjay. Kanayon ko nga awisa na sumurot kanya. Ang di na kayat. Sa nabalik ka no, tamakimismisa mo't iti Domingo. Makaamudan ay ti biyagda. Agkukuyogdan to nga mapaneji impyerno ata nasukir damat. Ay, uwan kaya mante. Namuan yung jema ipapan ka ni Judilyn. Ay, saan pa ay? Anya day taaya? Katno adamanan ka barbaro nga boyfriend na. Aya! Ay, una yun day jay ababae. Agsusukat tinobyo na. Enton kwan, agsikog banain. Uwan nga roda Kaslan, tumat ngamin mabisbisi na ni ti lalaki. No adag aram kanya na, aklunan na nga dagos. Awan pa'y palabsan na. Puli da mo ngamin ti sarampiteng. Hay, awan da kita at tao. Nangisit ti kararwada. Taawan pa'y umnaw nga aramid da. Agbasbasol da iti kasjay nga aramidon da. Nanang, adda kadwa kasi mangpet. Ni Pani. Naubyak. Ha?
Naimbag nga orasyon, nana. Di mo kunak alalaki ti pakirelasyonam. Sana padam a babae, Janine. Ni pa ni ti ay ayatek nanang. Sana ka makarik na iti ayat iti lalaki. Basta ni pa nilaeng ti loves ko. Ay, saan a mabalay? Kaya't mau ti agtuok iti impyernaw. Sinaam na ita a babae. Katsi ka mo't panay, Sumapol ka iti lalaki a pakirelasyonam. Saan ka tapadam a babae? Ay, makiasawa kayo kiday iti lalaki, tapno aganak kayo. Mawatan na kami kumamit, nanang. Ay, basta tsak kayat. Basaul ti aramidam. Agsina kayo nukunak, agsina kayo. Nukas tamat lang. Nasaysaya at lang agtalaw kami, nanang. Anya, ay anak ko, di mo ko matagidak sa inti bagbaga. Tapara mo't iti pagsayaatan yu adwa. Diyak kayat ngagbasol kayaw. Basta pumanaw kami. Tasanda kami mutla mawatan, nanang. Malalagarudain! Saan kayo nalapdan? Tadyak kayat ngagtalaw ka, anak ko. Lakay, intamaki Bible study. Si kalatan bakit, tanay, ada pa'y aramidag. Ay sibuga kiti bulak. Kastala ka na yun rin! Tunggalawisin ka, ada ka na yun pambarmaw. Apay, di ka mabutang iti kastangar aramidam, Isu nga raud ana itao ka, tapno agdayaw ka, kani apaw. Makimismisa ak magtiti Domingaw. Sa bali pa'y dayjay, may mayat mutlaeng no agiin nadal tayo iti sasao ti apaw. Alay, si kalatan di mapar. Umayak tao no maminsan. Intun awan aramidag. Ha! Makamu ka. Basta awan to ti pababasulam. No madusa kanto iti kastangar aramidam. Kasano ang maisalakan ka, no kasta ka, magsisalakan nga rudan iti bagbaginan. Ha? Natangkan ti uluyaw. Ante, masikugmat gayamanan ni Insan Philly. Anya? Ay, nagbasit pa ilajay anak na masikugmanayin. Ay na, uwan ante. Kat amuyo, sa balimanan ti ama jay si Kugna. Anya? Tay sigod anobyo na ngay. Nagsinada ka nun. Anya? Ay unay mo tindagitatat tao. Nagtuturod na ngagbasbasaw. Ay, day tako nga minang, tadi da mapan makimisa. Tapno malawlawagan kumamot ti panunod da. Uwan nga roda. Handa tayo lang at tultuladan. Nga di Domingo nga makimisa tayo. Da tayo pa iti para kararag iti simbahan. Kan para basa iti Biblia. Dalala, di mo tultuladan dagita akakasinsin mo ama nagbasaw kaanakan. Uwan ante, amok mati nasaya at kanhaan. Isu nga hangkon to nga rami dun ti kasjay. Managbasol dagi nga kakasinsin ko. Ipag-erma, mabalin abagbagaam ni Feli nga anak mo. Tanay, masikog man gaya main. Ay, uwan nga roda ipag. Nagbiit mo nga roda nakabiro kiti kasukatin mo na anobyo na. Ay kabagbagaam mo ngamin Bagbaga akmat nga madumalat ta ngamin tagaram kang kwana. Kat masulisog mo no kwa. Ay, awan na ano kas jay akanayon ti aramid na. Saan ang maisalakan? Kahit nakasarita mo ti baro anobyo na. Ibagam, ta ikasarnan ti anak mo. Ay, agurnong dan sa kanupay ipag. Tawang pa'y makwarta jay lalaki. Kahit aglip-in damanan. Kapilitan ng aipag. Ay, sos, awanin napaklan launa yun naman nagbasol ni Feli no kastalaang. Kabsat ko ti ama ti anak mo. Isu nga ada mo siguro karbengak ama kibiyang. Ta awang ka nga rudan day ti kabsat ko amang bagbaga iti anak na. Ay, Di mo ipalubos nga aglib inda. Ibagam taag kasarda pa'y nga umuna, sa daag din na.
Awan mo maramidak ipag. Ha? Konsentitor ka mo nga ina. Ipalubos mo latan nga agbasol jay anak mo. Di kaila mabutang iti kastangar aramidon yaw. Ni, si kamat gayam ti masabat ko Edmond. Papanam. Oh, di talang silya. Si Kangay, papanam. Ay, idtaman balay jay padak nga relihiyosa. Ada Bible study may amin. Ay, kasta ya. Mayat nga rin. Ilaklak aman na kami na, silya niya. Umaya ka kay di Awisan ka man kay di Edmond. Mayat day jay. Tapakay sa lakanam. May liklik kay ti basol. Sige, inton mamin santon. Tadapay ngamin papanak. Papanamanan aya. Ni, sabong samat datay gamo nga nabalkot iti papel. Ha? Aywan, isagot ko man. Ni, pangisagutam ita nga Edmond. Eh? Secret. Sabong parakin ka, Irma. Ay na, kababain. Bakbakitan akon. Ngamsagutan nakpaylay ti sabong. Anya ko matidakas na kat pakaragsakak nga rudmay. Oh, awatam kat din. Ay ket, agyaman nak nga rod Edmond. Hanggang sayang daytoy asabong. Malaylay tumulaang daytoy no bumayag. Naggastos ka paylaan. Numaminsan, numangisagot ka manan iti sabong. Mabalin na daytay maimulalangan. Tapno saan na sayang, Edmond. Tay addaramot na. Ha? Ay, oo na niya. Sige. At least, imbagang. Amok to no, sumarunaw. Okay. Kasalungay. Aklunan na kalin, Irma. Ay, kababain samit. Ang mga noan niya tisawan ti tao. Bakit akong nga makinobyo akpay lahaan? Anya ko matibibiyang da. Saan mat nga isudat agin na yat? Datamot. Isong aklunan na kaon. Amok nga damat panagayat mo kanyak. Marik-rik nak na ita. Ay, aklunak Edmond. Nabayagan nga dariknakan ka. Nga mabainak lamang aklon. Taasan tamot nga agbagay. Bakbaketak ngamsi ka. Manulaang mo't atawan ti baet ta. Sa nga pulo laang mo't atawan. Okay lang day ta. Alam, aklunan na kaon ta agdeng natan kas agasawa. Ay, mala. Sige nga roden Wanan. I love you too, Edmond. Oh, hogyaman ak, Irma. Ala, ante! Jay ipag mo! Sumarampit yan! Ha? Apay aya, Celia. Kat no nagpaaram gayam ka ni Edmond, kat isuda ka nun. Anya! Ay, yung kabagbagaan, labdam kay ditan eh. Asawa day jay, kapsat mo day jay, di ba? Kan ada asawa ni Edmond, nagsinadalaang. Basula tararami denda. Ay, lakit di Ay, naglokon. Impakat naman ti kinaampang nan. Mangibabain day jay nga ipagkaw. Bagbagam isuda ante, pag sinamkit di. Apay aya at tila pakibibiyang ang Matilda. Di ka baybayan ida ta biyag damit na ita. Asawa day di kabsat ko ni Irma. Isaw nga adakar bengak amang bagbagakan ko na. Bakbakitan ang makinubnubyaw. Kat balo matang. Uwin ngam adasawa ni Edmond. Nagsinadalaang. Angam nagkasarda itiim mo na nga asawa na. Saan asika timang pakpakan kadakwada? Iso adi ka makibibiyang itigayta. Anyat serbek a religyosa. No jak ipakat ti amok maipapan iti sasaw ti apo. Basaul ti aramidon da. Iso ang masapol nga agsinada. Bakbakatan na dyan nga ante Irma. Nga maki-boyfriend pa lang. Hanaan mo nga katawaan tayo tiliklikod-an na ante. Ay, win nga rod Ay, Ay, no siyak siguro ti mabalaw. Ay, mabain ako na maki-boyfriend. Talaga ti mawid jay anak na kinkuha na nga ampang. Kita jay anak na. Dua nga inauna jay anak na. Ta, agduma dagiti amada. uwan nga ruda Kadda jay mat nga Edmond, han nga agpampanunot.
Imbis nga jay padak ko mga ubing taraman na. Ngamhaan mat. Ay, no makiinayat ka, Celia. Pilyum to tay talaga abaraw. Di awan sabit na, ken awan bisyo na. Ay, uwan ante. Amok, dagita nga bambanag. Anyat serbek nga relihiyosan no hangko nga ipakat. Piliak nga permi at ipakiasawaak. Han nga kumkompormed ta. Kat numabalin, di padak nga relihiyos at ipakirelasyonak, ante. Tapno agpada kami nga maisalakan. Kat mapang kami to iji langit. Ala, hustong Erma. Di mo ikaskaso tiyan yaman namang mangag mo tapno saan nagsakit ti barukong mo. Nagsakit lang kami na panunutan. Ape akas jay dagijatat tao. No asino pa'y dagiti dinuminggo agmesa. Kan dagiti tattao amangas kasaba. Isuda mo ti manglalais kamangkat kataway ti liklikodak. Damat lang na Matilda kan jay kaanakan na asilya ti bang dildilaw iti relasyon ta. Saan da kaya ti relasyon tayo mo? Saan nga isuda ti agbali na tubang iti inayat ta, Erma? Do kasapulan apumanaw ta ditoy, paramidin ta. Tapno maya dayuta ka iti toksik at tao. Sige, umano ko ta. Iti day tasing-asing mo, Edmond. Pimanaw mo't kaya man, da Erma kan Edmond dito'y lugar tayo. Oray sa dino pa iti papapananda. Di dan tumaitarayan ti basol da. Basol ti aramidon da. Well, basol no basol. Ang awan karbe nga mamang lais kadakwada. Kan no agistorya kayo kaniselya, katkatawaan nyo ida. Nangalaan nyo nga iti karbengan nyo amang katkatawa iti padayo at taaw. Kat amin tayo mat kat managbasaw. Andaya na santuan at taaw. Adda! Da kami ama nagsimba day ta. Di mo maibaga ti kasta. Tauray dinuminggo kang agsimba, kan agiwarwaragawag ka pa iti sasa o ti apaw, ang kastamad ti ugalay. Kasanaw apat yan na kaday ti awi sa matattaaw, no kastamad ti makit kita na nga ugalay. Amok isakit mo ni Erma, talimod nga minakras mo. Na, kita ti kasta aparagpampanunot mo. Umno ay lang ita nga ibagbagam. Apay, kasta ti religyosa. Kandi mo kadngan ti pada mataaw. Di ka kundi dilaw iti maday nga aramidon ti sabali a taaw. Tamis munto pa'y nga anak mo. Kat adda kalimlibin na apada na mutla a babae. Nalipatam, tumboy di anak mo. Kundi dilaw kay ti bindot ti sabalay. Ngamjay anak ta, di mo mat nga rod mapagbagaan. Basol mutla ti aramidon na sanaya. Makidenden na iti pada na mutla babae. Kwala kay. Di ka makasaaw, tamapaiswan ka. So kita masay. Di ka una, ta kababain ti kasta nga aramida. Imbes adilawam, muno oyawam ti aramin ti sabali at tao. Ikararagam kit di Tatipod na nga anak ti Diyos. Saan anauyaw, kan saan atismusa. Awanan na lang. Sininaan na kun ni Pani. Ay nasaya at kidiya. Tapno mailisi kayaw iti basaw. Kabaalan dag may sana nang. Jak na irwam, ngawan kadkadwa na. Ada kami makanitatang mau akad kadwam. Nobya ti kasapulak na nang. Nobya! So masapul ngagsapul kadagos iti kasukat ni Pani. Anya? Asino ta kadwam asimbang pa dyaneng. Nobyak na nang. Ni Eloisa. Naimbag nga oras mo, nana. Janain, saan man natila irabrabak mo, Amok amang rabrabak kalaeng. Pudno ti ibagbagak nanang. Nobyak ni Eloisa. Agnaedon dito'y balay.
Tagden na kamin. Sapay la ko ma. Tamaaklon nak ngagbalin na manugang, nana. Ay. Hagtal na ka. Ay, agpadata ba kay iso adinak manaw-awagan iti nana. Ikay, nubyok nga rodan to anak mau. O di nana ko na kung ka. Unaw, nanang paiki di kumaa. Ay, saan? Saan? Jak maklawn. Agsina kayaw. Jak kayat ti aramidan yaw. Nulapdan yu tinayat mi. Agtalaw kami langin. Ay, sana! Sino nga ti katulungan mi kundi tatang mo? No panawan da kami anak ko. No kasta nga rod. Di daklapdan iti kayat ko nga ramidan, nanang. Ante, tulungan dak ko mailang mangdak. Ha? Nay. Hapayaan, Celia. Intarayak di asawa ni Brother Rosito. Tanatiliwan da kami nga naturog iji balay. Anya? Hapay? Adaya relasyon yaw kundi Brother Rosito? Kwa, uwan nga rod. Na-develop nga mentirik na mitaka na yun kami nga kuyog. Anya? Katkasla ko na di asawa ni Rosito nga agdarom. Anya nga darami da kanti. Tulungan dak Kumusta jay kaso da Celia kan na di arusitaw? Ay, kasjay lakay. Nagsasarita dahi jay barangay. Naimbag ta saan pinatuloy jay babae ti darum na kontra kadakwada. Okay. Anyat makunamiti na ita, Matilda. Makunak nga? Anya kumangay? Jay ka anakam analaing agdilaw. Isumad gayam tada aramid na. Ay, manyangay. Katao laimot nga agbasaw lakay. Dahil tangarun kay. Amin tayaw agbasaw. Awan na santuan. Iso ano ada makabasaw. Di mo katawaan wano tagtagibasitan. Tasana nasaya at tikasta. Ay, uwain lakay. Namiris kung day tabidot ko. Punoon ay dayta, anak ko nam. Imbes adilawan, wano katawaan tayaw dagiti agbasbasaw. Ikararagan tayo kit di ida, lakay. Hello, kada kayo amin, naragsak nga oras yung ngayon kay panagbuybuyag panagdangdang nga gitagon daway. Kapadasan ni Kapsat Ara saan naapod no anagan tintay ipatangatang wanay kan biyagita. Ngam shoutout mampay kan ni Bing Soriano dita Palali Sablan, Gijon Balala dita Madela Quirino, kan Ariana Channel dita Kalibungan Victoria Tarlac. Kastimanti ko na ni Kapsat Ara. Dear manang biyanang, gapoy ti kinalukmag ko sana mamati ti amak nga dagaran mo nagkursunada kanyak. Ngam ti didam mo adalimad anobyok. Day taman nga rod ti pagtarayan to istorya wenno kapadasak. Rogyak man ti agsalaysa. Anyat masidangay nanang. Day taman day, nagprito ak iti ikan, kan nagpinakbuta. Karne ngay, apehang kayo nga nagloto. At damot tay nabati nga adobo itay aldaw. Ay, day langan ti sidaak. Ado ti kanak no karne ti sidak. Agsida kamot iti ikan Pasig akarne ti sidsidam. Iso anak kaluklok magda. Agdayet ka man. Kasano nga damang ngayatkin ka lalaki no kasta ka. Ay nahanyo ka di nga isi-isi ang dati pamagik. Tadagpan-panta siya ito nga pamagi. Mamati ka. Sino ko mati mailawan mo king kangay? Awanay, babakitan ka na balasang. Basta makigtut kayon to no iawid ko jay boyfriend ko. Makiasawa akon iti mabiit. Kit para makita anak ka. Kasi ka nakasagana ka na makiasawa ara. Wen, ready akon ngam uray hantan sa pay nga agkasar niya. Agboy-boyfriend kan girlfriend tapay lang. Ta-enjoy yan tapay ti kinabalasang kan kinabarota. Katuwa na. Ken Maisa, awan pa imot lang ti nakasagana busbusen tang agkasar no bilang lang. Ha? Apay awan urnong mo, Jire. Awan
Tabasit mo't lati sweldo iti pagtrabaho ah. Anya trabaho maya. Kwa. Maki-extra aklang itagduduma a restaurant. Aya. Ay, sige, hangabalin. Hanak matkit di nga aganat nga maikasar. Basta iawid ka iji balay me niya. Tapno maam-am muda ka dagiti parents ko. Sige, Ara. Tatang, iso ni Jire, dagbalin to nga asawa. Naimbag nga orasyo, tata. Agmano ah. Agure kaya. Ara. Mano itayan tay kilom. Ni, apaya nga datakil, kilo ti damdamagan niyo. Manot kilom ko na. Nasurok nga 100. Apaya. Sika ngay baraw. Manot kilom. Ha? Ay, kwa. Idi na odi ang nagkilo ak. 45. Tsak amo itan ah. Ta medyo nagdayitak basit. Ha? Ay, sos. Itikasta pambagin. Agday-dayit ka pala ay. Wen tata. Tayo iwasak dagiti natataba amakmakan. Agpalok magkaki di abaraw. Tanay. Kasla saan ka may bagay iti anak ko iti kasta langam. Pasensyakan baro ka. Saan ka kumaamaw upay, wan? Ngam ipagbaklaan tagpaysaw. Tano ka sano ti kinalukmag ti anak ko. Isumat ti kinakutong mo. Di kan sama mangmanganan baraw. Mangmanganak mo, tata. Pasaray agmerinda pa iti mamidwa ah. Ano kwa? Talaga la siguro akas ti kababagi. Ha? Apaya nga problema anyo datakin akutong ni Jire. Kasla saan kay nga ron nga bagay anak ko? Ay nahan ngamin nga data pa magitikit kitaan nyo. Han nga balitag pakutong akto, tapno maipatas ti pamagimi. Agpakutong kan sa ara. Tapno di da ibaga saan tangag bagay. Han nga tanga balikta, Jire. Si kaati agpalok magta kamatam dato'y pamagit. Ha? Sika at agpakutong ara. Narigat pa'y matagpakutong. Mabalin siguro ang ininutak. Hang ko nga biglan tabaka agsakit-akit di. Wen, pastarog yamon tagdayet. Ay wen, kasano ngay ara? Jak matin ka ba ulan ti maisinaking ka? Jak pala agawit ah. Kat ada kanyam ano ito'y kan balay nga agiyan. Ha? Ngam, di ta pa'y mo't nagkasar. Amang ano agungat dananang kinitatang mo. Haan, taimbaga kanya da nga awan pa urnong mo. Amo damat nga awan kwarta ta. Ibagam tong arod kadakwada ah. Nga agnaeda kundi ti balayo. Wen no? Ijay balay mi ti pag naedanta. Baka ado tinauyaw ijay lugar yo. Uyawan dan to kay diti kinalokmag ko. Sapay kasursuron ko ti mauyaw. Dumanugak no kwa. Ha? Isu nga ura ito'y tan nga agiyan. Pipya ito'y taman mano tinauyaw nga tao. Gat ala ah. Sika nga ron ti makaam mo. Ara. Napanan ni Jerry ba kay? Aday jay kusina, agin inaw. Day, kapag nga isutagin inaw, katrabaho ti babae day ta. Jay kumaanak ta, taginaw ah. Aday jay silid da jay anak mo, agil ilad. Ay, nagloko day tang anak mo. Anderan nan samot ka asawa na. Apay aya asap sa pulong ni Jiray lakay. Nakasaritak ni Isko aka nakakitay. Agsapsapol da kano iti kadwada, ta kurang da pa iti 5. Agkontrata da ngagkabiti ija kalsada. Ibagam to ano madamdama, urayom amalpas nga ginaw. Ay, at damat aramidik no bigat tatang. Jak makapan iti bagbagayo trabaho. Ha? Apay, anyat aramidem baraw kwa. Aglaba ka dagiti murang tayo tatang. Ay na. Ay bayam ani arat mga ngaramid iti dayta. Siya kon tatang. Kaalaak ngamin taglaba. Agdalusak to bay kun agdaitak. Nakitak ngamin ang nagado ti pisang dagiti kurtina yun iti balay. Kun oray tay up ti sofa. Nagdakkel ti pisang na tatang. Daitak amin dagijay. Jire, ayat mo ti sumurot ka ni angkal ko. Ada ngamin balay nga kontrata na, karpentero ni angkal ko. Adyat maaramid ngay ara. Kat agbalin ka nga helper na ah. Agkiwar iti semento para bunag kasjay. Ay, pasensyakan ba kay? Ngamjak ka ba ilang dagita trabaho? Ha? Naimbag no para luto kan para inaw ta iso. Eh,
Apay, hano pa nga napadpadasan tinagubra iti kastaya? Saan pa'y ara? Awan experience ko iti kasta trabaho. Ta saan ko hiyang dagita. Anya? Sa anak na iruam iti nadagsin na trabaho ara. Kat anya langan nga ti trabaho am. Kat agluto aginaw, agwalis kin aglaba, uno agdait kasadyay. Anya? Napili mo gayam iti trabaho yung manugang tabakay. Saan napili? Di na kanu kabailan tinadagsin at trabaho. Saan siguro nairuam Ay sos, kasano daytan ngay. At nangarod sweldo nang aglutaw, kas kada aginaw kin agwalwalis lahay. Nakapsot siguro nga agtrabaho itinadagsan. Tani, nagkutong mo nga road. Ay, kasano daytan ngay. Ala, ipamanihok lang arodon ti tricycle tayo. Naimbag dayjay tasan nadagsen at trabaho. Naimbag ano ang muna ti agmanehaw. Katsuron na Amon to pa'y ni Ara, isunto lagi ding. Jakmat amot agmaneho bakit? Kat ibagbaga ni tata nga ibiyahe ka no yung tricycle da. Kat kasano nga ro tangay? Kasano nga madaan tayo ti kwarta nga inuhang ka nga agtrabaho? Jak amot agmaneho bakit? Uy, anya matdatangay? Han mo nga amo ti ag-construction. Han mo nga amo ti agmaneho. Han mo nga amo amin. Anya langan damom, aginin na ako nagwalwalis langan. Pasensya kan bakit? Marigatanak namin at talagang agtrabaho itinadagsan. Agpalok magkangamin Mangan kay ti ado tapno lumukmag ka. Agpapigsa ka tapno makatrabaho ka itinadagsan. Basta saan ko ahiyang dagita trabaho bakit? Iso pasensya ka lakuman. Ayan Jesus iti tricycle yo tatang. Apay, papanamanin Ara. Inakman kiti agpasada tani, awang kwarta me. Ha? Sikat yung pasada, anak kaw? Wen anmat nga kaya ni Jerry tag-drive. Isu nga siya kuna. Awan ano hanak nga gunay, hang kami nga maadaan iti kwarta. Kabailam nga rod ti agpasada. Wen, nalaka lang data. Ay, masadutak kumaang kapilitan mat ngamin. Han kanumat ngamin nga makatrabaho iti nadagsan ni Jerry. Isulangan ati para balay ta siya tagpasada. Ayan na ti mapana-tricycle. Ay, siyak manong, dato'y tricycle ko tinix. Ha? Ne, agman-maneho ka ading? Babae ka man. Ni, apay gaputa babayak, hang ko nga kaya taagmaneho. Kayak, ha? Ha? Sige nga rod. Pakitulod na kijay balay da ulit aganya. Arkilain kan. Tama sikuranak nga agura iti pasahero. Ay, o sige, manong. Mayat samot no agpasada ka anak ko. Hiyang mo. Ni, magkunaan nyo mat nanang. Kumut-kutong ka ngamin anak ko. Mayat gayam no agpasada ka. Kasano katyak masangot ag merienda no agpasadaak. Nang runa no adu ti pasaheros. Pumintas ka pa'y gayam no kumutong ka anak ko. Rumwar ti kinapintas mo. Oh. Ha? Ay, kat mayat ang arod. Ada nga minan exercise ko. Hanan nga kasla idi. Para bakit? Nanang, mangantayon. Nakaluto akon. Kat anyat linutom nga masida nga Jire. Tay paboritom bakit? Pork sinigang. Ay na, makapabisin. Mangantay ang araw din tani, mabisin ako na yan. Labang lumanon ti ulista bakit? Linabaam ka di manay? Ni Jerry tinaglaba. Linabaan na amin nga ulos. Supot kipungan, kurtina, kun amin amurang tayo. Aya, nagbanglo pa dito kwarto ta. Nagdalaws. Iso tinagdaldalos itay. Madipod adda ni Jerry dito'y balay. Naurnos ti balay. Unarap. At iwan na pa ni Ara ngagdalaws. No agdalos ni Ara, sinsinan. Ngam ni Jerry, nakaururnos kan nabanglo ti balay. Una, tapunasan na amin asuli to'y balay. Maikat pa'y amin atapo. Kasta siguro at talaga tihiyang na trabaho. Para balay. Una, nagagatmat nga agdalos. Aglaba, kan agluto, kas kada aginaw.
Naksayan pa'y nga ron ti trabaho dito'y balayon. Ikit mayak abakit. Sa nabali, taawan biso na. Kan nasingpit mat. Ayos daytan. Una, narigat mo't no pilitan tayo nga agtrabaho itinadagsang. Amang ano agsakit, makabasol tayo pa'y. Sana bale, tanaasikaso kin ni Ara. Idasaran na pa'y itikanan na. Itimplaan na itikapin na. Kurang nalasubwan nanjay anak ta. Si ka din di sumarunong agkarga, Ara? Ay, haan pa'y Manong Ramon. May kalima akpay lang itipila. O sige, urahin kan ading. Ha? Kat, anda kanyam data Manong, mabayagan ka ano, orayan nakpay lang. Arkilam nga minan Sa anak magkiting agdardara sa ading. Iso nga ayos lang. Amom, ading Ara. Sumiksiksi ka man. Kimutong kamatan. Ha? Sa nakas ididamo ang nagkita ta. Nalukmag kayo ni. Ngam ita, kimutong kamatan. Napintas ganti pambagim no nakutong ka. Ay, thank you, Manong Ramon. Ay, tinasayat. Enta pa agmerinda bit. Pangururayan ta iti pila. Katwan libre lakit di. Wen, siyak ti makaamukan ka, ading Ara. Nukasta, nagbakasyon ka lang itoy. Wen, tama ka mo ti lugar mi. Makaboring ija. Eso nga, imaliwak sayak man pa. Kat imbag man ta ito'y lugar may tinapili mga pagbakasyonan. Wen, da ulitag ko ditoy. Iso tinakigyanak. Kasta gayam. Atan samat asawa mon ading. Amang ano ada makakita ka data ditoy. Kat ipulong data kadakwada. Ada kaliblib-in ko maupo payak. Apay, sadot ka di? Sadot no trabaho ti lalaki. Tila ang paggagatan na kat agluto, aginaw, agdalos, kan aglaba. Hana nga kaya ti trabaho iti construction. Anya? Apay ngay? Wano talaga asadot? Hangko mo kastamat nga rud ti atap ko, baka agpampambar lang. Sigurado tayo tading. Ay, narigat nga asawa ti sadot. Wan nga rod. Sak nga rod agpaspasada kat iso na ti para balay. Ay, awa na. Kaasi ka lahang Ara. Agpanunod kan, tanas hapapay. Di kay sapay mo't nagkasar. Wan atawan kwarta na nga busbusan mi nga agkasar. Kasano mat ngamin nga makakwarta kat hanmat nga makitagad. Iso nga kapilitan nga siyak ti manggad tap na da kwarta mi. Kaasi ka mo't Ara. Ay, no siyak ti maasawam. Diyak kayat nagtrabaho ka. Ha? Aywan, baro ka pa ano ada na asawam. Baro akbayading. Diyak mo't masarakan ti babaya para kanyak. Itat na nakita kan. Kasla kayat kun ti mga asawa. Iso na laang ta, adamot din agtagikwagen ka. Ay, kwa. Mabalin ko mat nga sinaanday jay. Ta, 1/4 lang ang tinabati nga panagayat ko kanya na tata. Ta naupayak nga perme. Tahan mat nga agtrabaho iti nadagsan. No kasta, palubusan nak nga agaram ken ka? Katuan, awan pa'y mat nang kasar kaniya. Iso nga, mabalin pa'y. Ara, apay anak kami suot ka. At ka di problema. Wan, ada. Si kati problema. Ha? Apay ka di Ara? Hangkan nga ayatan. Iso nga gawid ka ni Jabalayo. Ha? Apay ngay? Sorry nga talaga nga napukawan ti sigud nga panagayat ko kanyam. Iso nga agsinatalangan niya. Anya? Apay ngay Ara? Di kala na asyan kin ni Jerry. Sininaamatan nga awan gap-gapo na anak ko. At daga po na, nanang. Dakal ti makagapo. Anya ko ma, Sadot, han nga agtrabaho. nagagatmut nga trabaho dito'y balay. No ito'y balay, ngam no trabaho itirwar kat nagsadot. Awan ano kas ti pakiasawak. Hanga dumuras ti biyag me. Kan adatap ko nga bakla da jay. Anya, pagkunaambang, Kasano kat han nga agtrabaho iti nadagsan.
trabaho ti babae ti kayat na, di bakla. Anya? Han nga balay tahan kami mat nga nagkasar. Han nga narigat ti panagsinami. Agawit ni dya lugar mi ara. Kasanon nga ti panagpasadak no pumanawtan igtoy. Agtagibalay ka lang nara. Diyak kayat ngagtrabaho ka. Ay na, imbag ka pa'y. Amo nga ibaga ti kasta. Wana. Tati babae para balay laang. Da kami alalaki tagtrabaho para iti pamilya. Di kag dardarasudos, Ara. Nabiit kayo pa'y laanagam ambo itinubyaw. Ngam sumurot kan kuana. Nasingpat nga ron ni Ramon. Hanak ka no nga pagtrabahoan. Agtagibalaya ka no laang nanang. Nagpanunot ka kumaan na imbagan ako. Ay na, nakapanunot ako na nanang. Ni Ramon ti pakiasawaak. Isunto ti mga kasar kanyak nanang. Awanon, simurotin ni Ara iti baro anubyo na. Saan ngagpampanunot na dyan anak mo? Dila na asyan kini Jerry. Agsangsangit akas laubing nga pimbanaw. Sapay sinusuon na piman, dagiti kawas na. Awan maaramidan tanasukir mo. Agasam mo ti bagbaganang ay. Bakla ka no ni Jerry. Ay, tiyak amo iti dayjay nga anak ta. Ay, Sapay na kumaa, tawan to ti pagbabawian na. Si kagayam, tiyagbalin nga ipagme. Ayun, kasingsin ko ni Ramon. Ah, kastaya. Sapay kumaa, tagpaot ti relasyon nyo iti kasingsin ko ipag. Ayun, sumurot ka kada kami, taintay agpasyal. Ha? Da kayo latan ipag. May kakidain, maburing ka dito'y balay da insan ko, no gigyan ka lang dito'y. Umay ka, tapno agaliwaksay ka, ipasyar ka dito'y lugar may. Ay, sige, mabiit lang nga ron ta, agsukatak. Ng mga laka iti kwarta nga, tamangan no masyorto'y kwarta, kwan. Ha? Ay, sige, ipag. Ni, sugalan mat dato imbayan ta ipag. Wan, ipag. Pagpalabasan iti oras. Oh, manut binalon mo a kwarta. Ay, kwa, inalak amin dya intan ni Ramon nga kwarta me. 10,000. Yig mo tapagdubyan ta. Agbalin aba inti mail. Ha? Ngam, Di kang madanagan tapangabakak day ta ipag. Siyak ti makamaw. Nangipanami ti kwarta ko na. kwa, naipabak may tisugal, Ramon. Anya? Nagrigrigatak na dya kwarta? Ngam insugal mo lang? Umay ka man? Abi, naklay. Mapantay dya silad. Talak among titusam. Gapo iti naramid mo! Ha? Ay sus, apay akas na tilangam nga imbayan ako. Apay anagado ti kamuul tarupam. Daan ano ka? Mala sobrakan. Ay, Hindi na ngaranak ni Ramon. Nakabasulak ngamin kanya na kasto'y matante na ramid na. Naisugal ko ngamin dya kwarta me. anya? Mabutang ako nga agsubli kanya na nanang. Isungasin na ako ni Ramon.